Mchezaji wa FKTV hapa, tupo maeneo ya Fizi mashambani kabisa. Tunakuja kuwaonyesha wandugu zetu jinsi ambao wanaenda mashambani, kitu ambacho wanaenda kifanya kule na kitu ambacho wanapatia kabisa kuhusu shamba. Jambo tena, jambo kazi kabisa. Ndio. Naona makaa yenye unatuletea ni kitu ya kutusaidia kabisa. Naweza kuuliza kitu gani ambacho kilikutuma mpaka uanze tusaidia hivi, unatukatia miti mpaka unatuletea makaa ili watu waanze pata nafuu ya kukongea? Unaweza tuambia nini? Yaani kwanza ni maisha kwanza. Ndio inasababisha mimi kutoka nyumbani naenda porini, naenda tafuta, naenda kata makaa, naleta na kile nasaidia tena wenyeji wa mugini vile ndio. Ni maisha ndio inasababisha vile. Bila maisha ingekuwa iko mzuri kama hatuko tunaenda mwa yote ya porini ya kukata mkaa. Sawa. Yaani unamaanisha ni maisha yenye iko magumu sana ndio kitu ambacho kimekusukuma mpaka ukaanza jituma. Na yakuwa sema maisha kuwa magumu juu kitu kene kinasaidia mtu hayakuwa sema maisha ya kuchoka sana. Sawa. Ndio. Unaweza ukatuambia changamoto gani au ugumu gani ambao unakuwa napata kwa kukata miti au kulunguza hiyo makala juu ikuwe ishakuwa makala, unakuwa napitia maana yake? Napitia kwanza kukata, kuangusha na mkono kwenye shoka. Baadaye ya kuangusha ile kukaturua, unapanga, unakamata beshe, jembe, unaanza kufunika, unakata nyasi, kila kitu ile mkaa inapatikana. Naweza sema shukrani sana, sababu nyinyi ni watu ambao mnahitajika kufanya kazi, ni kitu cha muhimu sana na inaonyesha unasaidia sana jamii. Tunakushukuru sana. Ndio maana tulikuja tukakuuliza tuangalie labda umejituma ili usaidie au unatumikisha hata mashine, lakini inaonyesha unapitia kwenye changamoto kubwa sana. Sawa, tunashukuru sana. Sawa. Tutakuwa pamoja. Okay.